لباجار اوبرهاوزنê li Almanyayê şeveke mezin a boksê. Du şervan du çîrokên cuda lê armanc yek e. Serkeftin û xelata WBC Asya. Xwedaya venoke sê heyva em berdewam tedrîbatê xwe dikein. Ez û miderebêm Yusuf Ramadan. Em tedrîbata gel alemê dît dikein. Pîviya Xwedê û tasî melek em dê wî li erdê deyin zûtrîn wext. Xunda pêncê bit, şeşê bitin, belkî berî hingî. Bokserê Kurdê Êzidî badîn Hesoyê xwedî rekoreke bêhempa. Bi bîst şer û bîst serkeftinan ew dixwaze rêwîtiya xwe ya serkeftinê bidomîne û ji bo wê xwe baş amade kiriye. شر دست بکر. جراندا یکم حتی داوی هر دو بکسران به همو هزاخوا لبرخدان. هر کلمک بواته و هر لفو تفگرک باستراتژی بو. لیدراندا سیم ده بادینکاری بو هف برکی خوی پاکستانی لعردی بخه. پشتی شرکی که بهن تماشاوانان چکاند سرکتی دیار بو. دست بگی از وی چامپیون تیتل کما دیاریا بو گله کرد و کردستان بو سروگی ما مسعود بارزانی نجیروان بارزانی و مسرور بارزانی اول دیاریا بو هر سه گلک ممنونیت کم بو هات نوا هر بشی کرد و کردستان هر بشی هر چهار پارچه کردستان کلجانا شری نتهنی دناوارینگی دبو یک جه تماشاوانین کرجی به جوشک مزن پشتگیریا خو نیشانده. لعبه گله خوش بی ام کرد همی به سر بلند بی علی کیفام گله هات عشقم بش نادی سر دنیای گله خوش بی ناوه کردا گشا بلند کریا ام کرد همیه کن هر چهار پارچه کن بجید کرد و بجید کردستان. شبکه دنا بوکسی به ویرنگی گهشتاویه. جبو بادین شاهیا سرکفتنی و خلاتا شامپیونه. جبو هف برکی وی ازمونه کنو. لیج بو هر دویان جی تکوشین دی جیهانا ورزشی ده دی بردوام بکه. میدوست روداو، آلمانیا.